Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. U MLA jong ka Mauplang constituency ula ai ke jingero shagi pait ba jong ka shnong perkse kabadon hasinda bat ka shnong tersat namar bagi latrai shitom ban pendep ya ke jingking ya kali ya ka balamang pisa leng ba ka scheme Mahatma Gandhi National Rural Employees Guarantee Scheme na ka Mauplang CNRD block East Khasiels district ya ka ni ke jingking do bilat la pentrai da kinong balashi spa sngi ka bahab ha ka Village Employment Council perkse kaban peniasno shayo tersat kum gadak ban sedang ya kejing penya ya kali lembaga ni kejing kieng u MLA ka Mauplang constituency uba SK Sun haga arfoi terek urempang arajar arpo ula play pait ba harengkat kejing don lang u MDC jong Mauplang dengyei constituency uba lamprang bla u project director jong DRDA East Khasiels Shillong uba di nyota ka BDO jong Mauplang CNRD block ka kong EL Wardri ulengdo ka Hima Lengyong uba Humphrey Rentatiang UGS ka Lengyong Circle uba Harvest Nongsteng, u Secretary Shnong uba Iborson Umdor, bat u Secretary jong ka VEC Perkse rengkat kinong balashi spa sngi. Ina du mata kasni, impenhe ya karep karyang, baro na kena kesnong juni. Mar ni lalai na kekit ka ba, dak klit. Ya no se wang ili ya pikiti ki sahab ki babu mo kla ewan kini kisar ki bawan yarap ingi nak benta kan ni ban bangiyo ke jingkiu ban ya kijat ban krang bangin la ban ya pen poisuk ya ki marep jengi sepo kiyo ki hat ade bi kosnan da kejingwan jong kenika NRGS nila perkat lang laka snong kunju laka BEC ba inpano kini kerajaan ini dan pasomu yaki ba kan jing konyo hak jing etre kat lang serda jing himapon sumut orang ba snong untuk pesakang se ledok kay malanyo kelai kini kijata tang benyai kikaleri di ikren sebelum lembar video bat kelai ini yakini kesisiru dan ni bansna bat ban pendro yakini kini kedai na katau ba nung ikmat tak kopor ba kenedi la era ban le ni kensing di sungui ba kini kijata lalong kebaikan bat kebekui di kalung kecikit kaya ini nando pasang treni cikin idon ke meeting tentang yang diberi balik itu kecil lebih yang meeting behani lebih tentang ASEAN setiap orang meeting kemarin berkat inwa kuno ngile ini kamu kebahe ngawat keleng-keleng inwa nilai inwa ikon di simen yang pesan segini inwa ikon limau inwa ikon dina kejing tulu musim dicumpi ba ngi penyo ngilayo mentai kene kalau kecil kerku kebakrau aku play tempat rumah senong ilok yang rumah senong amar sahabat mereka rumah laki ban ken ini kata di toh sipet tulis sibun ilawa yung di simen anak pak yung kat balak ini kesan ngawat ngarut senong nyo di nila ya kendu no ya Abdul mo bat kenedi la kesan ini ban yo ngarut paro di blayeki ba kesan ini tinggal kensa ida ya karam dengan siubek ini pensa karam kesno ngadu mentani kikram di
ni duai tak hublai ba ni on kini kan lai ba mentali lai pintu slide yu mo ni ni video PD am le jengi ba impek ke ni ta jengi tunju NDC ti nak tak bentar kini ka jikin ke jengi tolong ke ba ngin peniso ya kisang kali kislong ba ka perse kalau kan pelan kalau sok pelan bat taung semat kadai kini kunti ke ba kayu bani hang ni baru kayu bentai di kilendok kan pelan bentai ga jendep tengmai sak jingkin jeung bang ila kukheng ba apna jingkin di hang syai lalai kali benlek di nagaliang kejengah termasuk menteri jingkin kelawan kirim jeng kata satria squad session tasah ani di jingkin ke kalau mau menteri ini nomor diong mengilat kecaka jeng kata sah hante halu ban snai kemudian football nomor hante bersetak suai diong mentang ayo lah kalau jeng dengan apli di video kemudian se da kiri di sana kita energi di menteri ya tentu subscription di pelakuan lagi Kendiak Sepang kani ke projek kani ke RCC Bridge ke Pakilashna hapo kani ke Perkse isi ya kani ke projek MGNRGS kumpa picutip ngiju ai ju sanction ju mang bisa ha kata ka ratio bagi ong riupau la saupau riupau persen syabut syaka ki labor lane ki kinong tray saupau persen la mang syaka bai tiang di kadai kawai projek kadai kawai ni projek ke ba compare namar ba kompetitif ya ke MGNRGS umdai nong tray tang da kiri orang ba kata lagi isi ki kubore kata ki nong tray jo ke MGNRGS kibun kilong kami kibun ki bala kham sam kham rapa di ban pengian kat ya kani ka jingkiang mata si ngidon kam kata ka skill labor ka khambun ka skill labor ka mod ka chemistry ka khambun na kata ka daw ya ka baitiar la kham penkiu mia shu ka kum kata ka ndu pau so ko ta ka daw ki dei ka wai na kita ki iconic project coba ki wai ka blok ki haban ship ta di kejingdon jong kani ka RCC Bridge pada manta ngan keren halo artli benta kawai ke lomba ya kani ka bridge ya kani ka project la pendap tek hapo kawai financial year ngasno ban ai ka jing kublai ya ka VC perkse bat EP ki try job ka baro ka jong ni VC last dan hau kat kendai pitip bak financial year ni kesedang hau April kaput hau lagi way tarik March but PBS dan hau April shua ban kut March kila pandai ya ka kelas ke basisnem kila pandai tek kumbalapu hisnem te ka de ke ba ka jing job jong ka shnong ka jing job jong ka VC Hapo ajing alam jong pi chairman ki secretary ki belala ban lam ha belum pelang ha ya kinong tray ban tray kani project kabaar na kwa wan ya thu EP ba ya ka wages kitem ngiyo tak shispas ni ong ka kam shispas ni kisutu na ka life pa ngrup san ni ngiyo shispas ni na ka banda project dia kan ni wat la ka de project ka ba heru nyemla ban tam palat na ka ta shispas ni ka guidelines kamsha banyak ni palat kata ka shispas ni te kamut ka jintre jong ki VC ya kani ka project ban thom ya ki jing babun habatre project kadai kamdai burina ngampoi berkhan ba phin la banishna ka chingking ka bahe kat kani hai ni por kendian namar man lai krat bi MMA mentan MLA belong engineer bahe do jok PhD tip bahaya ka jing shnai khamtam le ni civil works bade ni iong balalai bale na ka pidudi ne na highway department onum la benda po sausan lan kan poi syaka nyop san lan
te kalong biang gas ka ka bangi di ban sorong bangi la ban le ya kani ka kam hai ni por bakhndian ya kemen lang ber pian ka si bomta ab ki oni chiki man na so ban ai kuble ye ki no ke kam jo ki si na ru i chairman secretary khamta me ki job card holder ka ba na si ni la ban ban mudur tang kispa si dekat kani tende ga ji IT ji me ban si bom tang ta abang pe tang kamal ta dei khan ba le bang wa som san laktam tende ka bai trei ka khnya dei bai ter ka pun ba ti mo bai ter ka pu ya du ba lai phul lai phulai tende bai thu ikong du ri yor lai na te ngam la ban mudur ya ga ji seluruh jopi ba ka ji IT jopi ba ka ji la jopi ban ko mo ita ki lokashan jopi te ho ini kalau kejian pilih jikik ba nasib nadai dakiwi ko tandar ko bon mane moi pidi ngati ong nasi kam dunai ka klur tendai pilaya te stom atai ni khani ga dor sin jo pi khani ji lum ter jo pi ki mau siap ta ter te kadai ka ban ko kadai ji tuli ba ji selia iwe te mentala yo jikik ho de kam sa so te ngalik ba ji telang jo pi tikna be on sayo yang suruh bat nomor bah ho jidon ye meli negeri ki he to sokar mo tenrei lamdadan ka jitilang jopi kan chitop ba te yong jitilang ka log bor ba jitli log bor ba omdan ka bamla habe tilang berkhot ka log bala te ban bong mene ngako bong ni ba kasurkar kora sipun kiai lumta kidong sosnong lakadi ni par se okse ba kajala berkuai tredon kami bi binai jitai lang gon kilia ba khamta ni le ba kasara ka jule kilo gong ban yalame bi sa ji siu te da ji ba jo bi te kumta lade halo no halian ka puli dang ni halian ka kot khia ba kumta ter bidai belok ba kloi ba nai lang kartik mo ka kilian ba kinong ki officer ki staff jo department per market day kiwar room taka jibundo jo fi gidon kam ke yo bad hakaju ko po gidon kam ni kiliti kisingkian ban suk ban ket ban ba ban payu marep jo fi shahi gajing don kayo ni tersat wala ka dom kuntay kalay rap shahi ketersat kedi ke jakar bab ding apa ding ni ki snong ki thau badan nak ni katai nang ti na po wa so lai nang ti na po so pian na lam plu baro ki ajan naman tersat lada ni don kalen ti ko babian te kum ju nang ni na pekse dan do an menang ke ni katai ni bro ko we badi na kata kadaw ba hadin mga ngala long kum nikmat jong fi ngila shingkia mangide ban penyo ya ketersat kayo ko bagyang kumba ang isan ne ko beri kat do ba kayo mungam bat ngide ban penyo ko ikinti singkien kabaki paipa long song jong ni katan ki bahado kan lai po kan lai pesan kristen di long rep kinyo ban penpoy marrep jong ki siyo syahat hakador bagit tiang itu iki mengalaju itu hero ngilabu kawi ka proposal ban snaya yung tusad ka banyari kador pun bayong mungap bat surok ka ban penisno ya kani ka tersat bat ka perse ringkat ka lindo ang belang ti ka sabi kani ka dinang kinorum ka ba ki nong sinsyar yung ihima pamsan kilagi usi Pagkani surakan poy sipo tekse bat kanyay ter ban penyesno ya kalindo ang belang batkan poy hadu ang tiyo po lat ke bandai sipo ke umsama di nangit scam bagani kan sa urlong nomor mention sedang milakni denti na makawan no to ka kani ka general election MP election the tempat yo man EM the mentau sedang nakmi denti lakukan inyo ya construction mentakan itu skin lakukan passport deli dia hatu por di tu fi nilai ini kan dom kam jong ke di school tersat but
balik sekolah ni kidai ke ba na kitan ki dong ki jongi ke ba omdan ki surok ya ke li ke babian tiki kena sekolah ki don kam ke hostel tinggal rabu ko wi proposal mansna ya hostel ke dai bacang ko kan ke sekolah pusat lemba ka tribal affairs ministry lemba ka article 2751 but ngas dokumen cibun ba abang apa kata proposal na po di iru ibadit ibadai traditional nagani constancy ke jongi abay iya kini proposal na iru yung kanong penentang kata-kata pat makiru ila forward po ka sin ati department na sin ati department ila pa po ka si RRD secretariat ba na sin RRD secretariat ang ila pa po planning ba na planning nanging scam na kinikisi banwan sa patch today. Di kani kalong ke ike bagi dangkam ba nagabanta panpenkiw ya kayo kot jong kinong siyong jong kani katay. Padahal kayo ko por malagren niya i video na lor kini kiye dangkam bro dangkam maniyo koy kiya. Bidan kam menyo koy kiya ada bidan kespa ada ka koy kiya kundan tekan mentoy yu betul kespa dengan itu tiru lembaga jing ai juga jong ka hima pamsanut ante po rampna ya ke public health center jong ni ka tersat ru na po ka government of Meghalaya kila pa po Delhi po Ministry of Tribal Affairs bat nangik scam ba ya kaniru in sayo sanction ni hakini ki por panon ti kaching pri jong fi ya ki chikin kalalong ke ba don kam do batata nalapit kayo tu mau ne de kador sa usan lak mga kali video kanu kani ka span yung kadon akusan kita nga ngalabat kum chi ben dinya do bi chi la bun snen kum kani ka chikin na Krishna hakador kan PWD kan dumdunay ka ngripusan adu problem ten ribati na kasnong kila urlong ya kini chikin tang adu sokusan lang pagay iru kuma layakan mene ngalapikan itu ma tang kador kitar kalapay adu layu arlak ngripusan aja bat kabay trey kalapay adu kan arlak sampu araja bar ngayo smaubu iga chikin jong fi ba nakata ka lai pusaw lang nriyo pusaw aja nakalian ka blok ka pisa ba tiyo ya kami day bagi materials kadang-kadang ng layla te Henry kini ki officer ba di pek ki ong ba nidon ka jingkermen ba ya kini ka basa bro inyo no po lai match no hapo lai match te to ya upstom ka ni fila ya le upstom po lai match tika iga ba dan bangaban ya pek pat ni shukman kalong balong ni son nginyalek nang ni sitay naman nang ni nang station ni tika iga ba don kam saya tu yang aku iga iga mga di namar kami kilay na po Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme tika iga pat iga mga ngala ni pat kumu MLA kin saya tu yang asibet ning layay tay kay bangangalang dia te kublay shibun ya ini ke jing trace kam ko jong fi ngada sultanat shibun kalong kay ke ba khamjuja ba kishnong lembaga skim ci spas ni kila mansna de jingkin ke bahalu artusan minta ke span te ngada ai kublay kerpang ki baro ki nong jong ke pekse kepada flashim yang ini kelak kelenti bansnai kini kijingkin lemak jing prestom ke jongfi bakla ye ijingai naka penta kasuk kasain kikun ikti kipateng ke jongfi so bengin plie kani ka perda kani ka kalong ke jing plie kani ka jingking kaban pensuk pensain yang kinong chong om tang ya ka perkse badi kalingdo pan plang du kunjo problem
Pito.